Ei win September ni sang ni som ni pali hian press conference kan han ko le a kan thu ron soidu bera chu CBI ne na consent pack chungchang te le Mizoram lok ayokta corruption atak taga do thei tura chuam thuam chak chungchang thu bok khania hei hi emi chungchang hi kan MLA sa tak tak ten assembly te po an han chai to a chuti kara press conference ron nei le apo kha ain ta frun omlek lek to zoka amai ro chu apoimo ema wangin mipui ten thudik an hriat hi atul ema wangin hei press conference hi kan ron ko le royania voinia e kan press conference ngai poemi ron telpui tu zong te in chunga long thu kan soya kan lo welcome chuani kan hriat thiep angin corruption hi kan ram than mo bok lian per ti la kan soi swal lavin karinga ram rural tu te an corrupt chuan sarkar malak na mai ni lavin mipui te ele bar zon konga te khotlang nuna te ngong thalo pui aron thlen thui na ni UNO body pakhat United Nations Convention on Corruption chuan hetiang hian an siaka corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violation of human rights, distorts market, erodes the quality of life, and allows organized crimes, terrorism, and other threats to human security to flourish. Antia. Tin hei baka po hian mirethei te tan sarkar malak po corruption hian nas takin ati chuan opane atini chu keini soi mai ni lavin United Nations Convention of Corruption tena an soi ani heng hi research based an soi keini point adikaniti kan mu ve thei te annian ni chuan keini na hetianga press conference kan tia kan ron ti chen na chana po hi ram rural na tra kan nei thei na turata na poimo berte zinga mi chu corruption ti bo emaw ti claim ko ka hi ani a chumi turata na man ro poimo tak te a oma chunga chuan man dewa to khan press conference te nein kan chief minister za tak ne na po lekha in ngen na le rot na te kan siam to ani chuan July ni so sang ni som ni pali khan CBI ya consent pek chungchanga ZPM sarkar thilti dan a fel tok lo an thu soile atak ram a in milawani ti chungchanga te le CBI ne na consent pek dan tura rotna kan nei te po kan pe ani tin chu ba ka chuan Mizorama corruption daw na turata na man ro poimo ber institution poimo ber Mizoram lok ayokta thuam chak ngai ngoi thuam chak turin ma kan la ti sia Mizoram lok ayokta act sang ni sompali man de loka kumin tha a amendment anti kaltlanga anti thuan objok sile Mizoram lok ayakta kut an phuar sak
lối xí chung cha ngã po rot na te siamin lok ayok ta ti thuan op tur zong le akut phuar tur zonga ma an lak na te sut le turangen na po July ni som pakhat sang ni som ni pali khan chief minister zom tak ne na lekha pe in kan nge nin rotna kan siam to bokani amai ro che heng kan lekha te hi engen ni kan mu ti acknowledgement pek engen ni achan na chu soi lo chu tiang in lekha hi kan mu kan lo en me ke ti po khatiang kha pe ka om lawani tin khang kan rot na chung changa kan ma an lak om hi hriatna om bok si lawa wangin le Mizoram corruption kan ram mason na mipui te mason na mipui te ham that na tibor bang tu hi nataka nor angai ni akan hriat bok si wangin voin ya po hian chumi nor na ni pa form chuan press conference kan ko le chu wangin hey kan soi to nu de tho te po ron soi non kan nei ni poin in lo krethiam don nia achan chu malak na ala lo wangin malak corrective action ati dikna siamani ma chuan kan bo zui zel hi kan ti tura kan ngai ani CBI nena consent chung changa chuan kan chief minister in December ni sompali sang ni somni pathuma assembly session khan heti hian na soya khati lai khan MNF sarkarin Mizoram lok ayukta ina CBI chuitir tura rotna apek te Mizoram sarkarin na lo rem ti lava ti na soya chumi asoi chum zom na chuan keini ero chuan general consent kan pedona engma phal na mindil langai don lo an kuta thulut chu an investigate mai don ani ti na soya chumi dung zui chuan December ni somni pariat sang ni somni pathum khan general consent chu CBI na an petange ya chu Ministry of Personnel Public Grievances and Pension chu appropriate authority ani CBI ni lavin Ministry of Personnel Public Grievances and Pension ako hemi chung changa thunei tu diktak ani chumi chuan notification ron chu in February ni som pakwa sang ni som ni pali khan hemi general consent December ni som ni pariata ZPM sarkarin an pek dungzuin notification aron chua chu chuan CBI ten an chun engani thil dikloti te an chui theinan CBI jurisdiction Mizoram chunga po aron extend na notification aron chua terengani amai ro chu emaw chuan lam omin CBI yana generic letter state tinte an thona an suggestion an pek ang dungzui khan ngai nan ron ti thale chumi consent ama an pek to chu an ron cancel le ta chuan consent tharan pe chumi consent thara chuan Mizoram sarkar nuaya thok entinan chief minister te le sarkar na thok dang te CBI in achui theina kha an nuk le ta chuan khang mi te chui CBI na chui theina turatan chuan asante te in state sarkar phalna lak photangai anron ti le ta ni hemi chungchanga hian chief minister khan ahmami nen adang lam lo general consent thomani ti ten
an soi tak na in mani assembly session August ni som ni pakhat nei mani lokan ni chu khamia kha chuan a phathei talawa aron puang ta kha ani chumia chuan aron soya khan tuna consent tharan pe ka kha ming chuan general consent ala ni renga te ming chuan mo ataka ni lawin ming chuan general consent ala ni renga amai ro chu state employee a huap talawani chu adang lamna ni amasa nen chu keinin huap ro se kan ti thei lawa tu po lo sarkari la kha ba kha kan pe thei lo ateni hei takahi hausa kan chief minister za takin thudik lo thudik hlel asoi chu ni ta ne Delhi Special Police Establishment Act sangka jukwa somli paruk section ruk noya khan state sarkarin thu nei napum hluman ayani khata khan central sarkar noya nathok te chui thei na tur tan chau state sarkar hian consent a pe thei ti a om reng lo state sarkar noya nathok te tan state sarkarin CBI ne na consent a pe thei lo ti po a om reng lo state sarkar thu nei na liawani chu wangin dan thar noya pek the ni lo te kha aron ti dan thar asoi te kha Indian Penal Code sangkhat jariat somkwa pali thak tu Bharatiya Nyay Sanhita sangni somni pathum emaw Criminal Procedure Code sangkhat jakwa somsari pathum thak tu Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita sangni somni pathum emokha ani in alanga amai rojukan han soidu achu khang dan thar nuaya khan CBI in ne na consent pek chungchang hi a om reng lawani tin dan thar khan thil thar aron introduce lo bok hemi chungchang hen engma dan thar khan CBI ne na consent pek thei lo chungchang te pek zat tur lo chungchang soi engma anei lo provision thar engma om lo te e voinia hian kan soi du chu mipui ten thudik an hriat hi apoi mo in atrulin kan hria chumi awang chuan helai hi kan han soi du state sarkar noya kan hathokte du an ron investigate thei chu arem talawani dan thar hian tia chu thudik lawani ti kha voine hian kan soi du mipui ten thudik khrero se mipui te hriat tura hi chuan thudik hi chuang tlam takin soi mai ni se keini angte mi chui thei tur hi chuan CBI ne na thu nei na pek hi kan du lawani antia ni chuan chu soi lo mai sela until ti in kha a fil thowa chuwangin chu kan chief minister za tak ne na poa kan ngen na ani chuan kha CBI ne na general consent Mizoram sarkar hnuai na thokte tan an ma ni te po chui thei tura consent an pengam lawani po in Mizoram lok aekta in trul ati huna aman thei tura tan CBI hi consent pese ti hi kan du dan le mani July niso sang ni som ni pali lekha kan zia kan ngen na le kan rot na po khan atela
a draft notification tur te po khamia khan kan thil tel thapani tin khamia rotna kan siam kha tun naya kan ngai tua thara kan phua chhawpchhuah ani lova hei hi chu samni somni pathum MLA election a mani kan manifesto a khan kan da thapani chumi dung zuya malatura kan ngen na ani helaya hian hek sarina hian keini chuan kan manifesto a khan kan ti ang ti in kan da thapani chung ang bak chu kan tiang kan ti bak ti turin ZPM sarkar hi kan phut reng reng lo ti kha kan soi du ani tin Mizoram lok ayokta tana CBI man thei na consent pek ti chungchanga hian ni china karon soi tuang khan kan chief minister za om takhi rotna kan peto July ni som khan kha mi kai ngai poimo saksela a theilo an rem ti lawa a kha po kha an langam thlot lawa ni chuan a chan te nen po chan na te kha kan le kha karon changin a chan na te mi ron pese ti hi voinia hian kan press mi za om tak tak te kal tlangin kan chief minister za om takhi kan ngen bokani ten Mizoram lok ayokta thuam chak hi corruption do kan tum tak takani chuan ti mak mo ani tuna hian Mizoram lok ayokta hian ama pualin investigation wing te prosecution wing te po ala nei lo mania Mizoram lok ayokta act anron siam thata khan amendment anron ti merge tha a merge sangni somni palia anron ti a khan investigation wing le prosecution wing a hrang ve a pek tumna provision anron da ani amai ro chu kha a fel lo na om ta a chan chu prosecution wing le investigation wing how to lu bertur te din mun status sakha le an hlo tur te po kha additional secretary level ni lavin deputy secretary level anon ti niam ta ne kha khan chief minister meu te po chui thei tura thu nei na nei tu chu Mizoram lok ayokta ni chief minister te kan minister te laka complain lo lut ta sela tuna hen complain thelu tum te pon uku kani ti social media te po kan huani khang kha atak gram lo thing ta sela anni chui thei tura deputy secretary level ina akai hruai tur so maya da kha a fel lo ani ten kami recruitment ti tur po khan mitra experience nature khatiang tak tak mo phurna sang han khoi thei tur han ho thei tur atan kha chuanin candidate tha mu hardon emawangin khang po kha additional secretary level dal kha chuan da chole te u ti in ngen na po kan siamani chu ani ten apakhat le chuan section som pathum lok ayokta act anron siam thara khan lok ayokta ina corruption complaint an dona an chui ma in sarkar phalna chu soilo entinan NGO tu temo society atang khan sarkar sum ti chingpen na thil omsela anni kha chui tur ni ta sela khami society te phalna rem ti na lak photte kha angaya ni anron ti ta ni section som pathuman siam dang lama yan khami omzia chu kan society khoilai mu khan thil lo ti diklo sela sarkar sum lo chepre sela diklo takin lo mang sela
he kan chui du chewa phal na mi ron peru vat ti ta se phal nan pe karin om lo ni khang te kha ti dan phung tur pon ni lawa chu wangin hemi proviso an ron bai bela hi section chom pathuma hei pai turin kan nge na tin chu ba ka chuan section chom pali kha an ron bel tabokani proviso an ron bel lea chu ta chuan lok ayok ta din ani na bul thuta ron soi nging tot khop khan thuan ron bel ta ni lok ayok ta act sang ni sompali ina atum dana chuan lok ayok ta chawahi corruption case chui thei tu thu nei tu ada ani a chumi ni wang chuan ko ta trial ka lai mek ti lo ACB te police te na an chui mek lai case te po lok ayok ta transfer vector te ania lok ayok ta ina khoi vector ani corruption case zong a he ma se tu na han kha kharon tin dang lamin kan police te mo kan ACB te chief minister le home minister te na direct an control an du a an sop zan thei te po in corruption case te hi thune chui thei na thune na ron nei ro se an ron ti ta a chuan lok ayok ta bul thut din ani na chan bul thut ta te kha ti hian an ron soi ying ta an lok ayok ta poimo na kha an ron ti da zata ni chu heng te po hi bo engeni e pai le turin withdraw turin i kan nge na chung te chu kan han ngen na kha ani a ten hey section som pakwa na hi anron amena section subsection 5 section som pakwa subsection 5 hian subject to provision anron belta chu ta chuan section 17A of Prevention of Corruption Act 1988 kha anron belle bokani section 17A of Prevention of Corruption Act hian ati achu sarkar na thokte chui anni ma in thunei tu competent authority te phalna la phot churti a omani hei hi July sang ni som pariata Prevention of Corruption Act a anron bel chawani lok ayok ta act sang ni som pali an siam lai khan ala om lawani lok ayok ta an pas lai sang ni som pali khachuan state engani sarkare mo thunei tu te phalna lak photangai ti provision pahnia chi oma chu Code of Criminal Procedure section za sompuwa pasaria ale Prevention of Corruption Act section som pakwat waya chia khana oma amai ro chu lok ayok ta act anron siam ta ka khan khang kha angai to lo ti in lok ayok ta in achui ani chuan khami thunei tu te chui phal na vadil phot angai to lo ti kha lok ayok ta act section som ni pani subsection 1 a khan aron belta ni chumi a chuan section 17A of Prevention of Corruption Act po hi thunlu ni ro se kan ti ta ni chuti chuan lok ayok ta in akuta complain lut reng a ka chu state sarkar phal na vala te lavin te khan achui ngal thei mai to do na ni chumi turatan chuan e kan chief minister za om tak po July ni som pakhata kan le kha khan kan nge na chung chu voinia po hen kan ron soi non du ani ten kha lo po kha engemo e thil chi ni chi thum ngen kan ne ya chu kan le kha kopia khan atel veka chu kan han soi thei deuh chu ni mai ri sela tuna nangma ni kan media te print le electronic media
ไอชวนตักตักเตกัลตลังกัน Chief Minister จะตักกันเงินดูนะจูจุลัยนิสมเละจุลัยนิสมปะขัตะเลขากันเปการถนั่นแหละเงินนะกันเสียมเตค่ะอุลุกตักินเงี้ยนี่ลีในละวะทวกฟิล์มมังไงตัวตีหลอดสิงไงตัวรินกันหันเงินนนบอกกันนี่เต็นประคัดดังเลยชวนมีปุยเตฮีทุดิกลาวศิลาอันริลรูก็เฮรตุมฮีสเตทสรการใครป้าเบอร์ตันเพย์ชวนติฟูจีนิลวะกันง่ายชวนชวนข้างข้าติดโตเราพร้อมเซติเตปอกค่ะกันหันเงินดูบอกกันนี่กันหล่อไหม